došli ovdje, Marko? Nisi me doveo? Doveo sam te ovdje na Sajmište da se oprostimo od ovog odvratnog mosta. Da se oprostimo od mosta. Da se oprostimo od ove odvratne zelene gvožđurije koja nikome više ne treba. I šta će biti s ovim mostom? Most ide u Gvožđe, to je naš rudnik Gvožđa, a umjesto njega će Goran i Siniša da izgrade lepši, noviji i stariji most. Čekaj, Marko, si opet na nekim bunikama. Šta ide jesam? Pa ovaj most je simbol Beograda. Ajde, Ovaj molim. most Švabe nisu, bre. Kriger ovaj most nije uspeo da sruši. To su priče iz otpisanih. Pa Miladin Zarić je čovjek s ovim canglama došao, presekao kablove Mani u me zoru tih 20. priča, kulačine. To su priče iz istorije, a mi gledamo u budućnost. Šta tebi daj? Si nešto kuvano ti skoro? Pusti ti moju ishranu, znaš. A nego ovde na Sajmištu odbor, desni odbor SNS-a, baš tu ovim barakama Bogoraškim. Pa ti znaš što je. Hajde ja te odvedem. Si normalno? Da te odvedem da te učlanimo, kulačine. Dele bunike tamo. Zajedno da rušimo, ko Sava Malu što smo rušili. Most da rušimo. Dođi sa nama, kulačine. Zato što volite Beograd da rušite mostove. Pa niste normalni. Kakav bre, ovo je simbol, brate, most ne smije se ruši. Ajmo na Sajmište. Samo mrtav. Beograđani, Nenad Kulačin je prijavljen u Šapcu, što znači da on 4. marta ne može da izađe na beogradske izbore. Ali vi morate. Beograđani, izađite 4. marta i pobedite. Spasite Beograd.